Welcome to the Philippines. Maayong buntag, maayong adlaw, maayong morning. Karong adlaw magsinulog na mi. Karong adlaw ang panahon nga sinulog dire sa Cebu. Karong adlaw January 15, 2017. Yeah, fit senior. Unsa may ang nindot buhaton para masulit ang sinulog. Magawas ming mama, mag-hike ming mama. Tara, kuyog ta. Mo ni ang legit travel vlog. Yeah, manlakaw mi ni mama sa SM kay wa na koy oatmeal. Unsaon lang gyud mag zombie apocalypse, wa koy oatmeal. Unsaon pagbuhi ani nga wa koy oatmeal. So, mo adto make SM or Ayala kay mo palit make oatmeal kay para mabuhi ko in case mag zombie apocalypse. But before anything else, manilig sa ko kay sugo ko mama. So, girls, kung ganahan mog strong independent man, ara ko dire. Kabalo ko manilig. Ready naming mama para mo adto bisag asa. So, tara. Yo, what's poppin'? Ganun na amang ko dire. Chay bear. Wow, grabe ka pink ang mga bear. Bear. Blue bears. Pink bears. Panda bears. Panda. I got broads in Atlanta. She's at the lean. Good girl. Who's a good girl? Kung igagaw ba, kita siya lechon baboy atong Christmas. Ano siya? Peppa Pig. Hello, ini Peppa Pig. Himog lechon. Peppa Pig. Sige raw, sunod ni mama. Wala ko kabalo, ahami pa dong. Hindi mama, lead me the way. Lead me into your path. All these doorknobs. Yet, you won't open the door for me. Diri na lang kukuto, diri na lang kutaman. Nangumpra pas mama. Ang hirap mang-vlog. Tapos mag-shopping pa. Ang hirap talaga. Dutos lighting dire oy. Gibiyaan ko mama. Ma, ay ko biyahe ma. Okay kwarta. All this time, yet you still have no time for me. Diri na lang kukuto, diri na lang kutaman. Mirror on the wall. Who's the most fabulous of them all? It's you. Not me, it's you, ng galantaw. Ang dami ko ng fans. Thank you, fans. Like and subscribe. Thank you, fans. Thank you. Yes, mubayad na si mama. The struggle is ending. Sabi ko kuman ng struggle. Ako man di ang maswat. Mangaon naming mama. Exciting kayong life. Basta naikaon, no? Oh my God. Sa Vikings, may mangaon ni mama. First time. Woo! Yeah. Naglingkod na ako. Excited. Wow! Only rice. Only rice ni kuya. Dreams do come true. Only ganito. Gabihag blessing. Naghihatag si God ako. Dreams do come true, my friend. Dreams do come true. Ako ipakita ninyo kung sa ka-amazing ang Vikings. Sarap. Round 2. Round 3. Round 4. The purpose of eating buffet restaurant is to hate yourself after eating at the buffet restaurant. Round 5. Round 6.
Bye Vikings. Goodbye. Manamig kaon. Sug na kay ko, di na mada. Akong ikaon, pwede na pang 1 week. 1 to pila ka days. Manguli na may. Siguro ko makaon for 1 week. Sakto na to akong ikaon. Yeah. Salamat guard. May taxi. Mga tao sa SM, gamay lang yung mga tao dito sa SM. Gaulan pa dyan. Anong gaulan man? Nagulat pa may Uber nga maabot. May mga green vegetables there. Kung butmon man ko na. Alright. Organic vegetables. Pwede rin ako. Kanon ritso. Tayo, musta man yung Vikings experience? Stiff neck po sa mall. Kasara gud ako makaon sa Vikings ba? Ha? Anli matutanan? Sure. Anli dito na balik sa ako. Yo. Kita lang tas balay. Report ako. Oh. Good evening. Abot na yung sa balay. Thank you kayo sa paglantaw. Like and subscribe kung ganahan ka sa video. And see you on the next episode. And I would like to thank my mama because wala si mama karon diri sa Cebu. Wala na itabo tong kauna. Thank you mama for making me busog. Lo, pogi. Pogi.